ئیندونیسیا کارمەندên هاوارچۆنی زەحمەتیان دەبینن ڕزگارکردنا خەڵکی کەتین ژێر مزگەفتێکێدا لەگەر ئاوا لۆمبۆک لە دەمێ ئەرتهەژا 105 کەس کوشتین لە ڕۆژا یەکشەمبووێ. ئیتالی کاربدەست لێکۆڵینێ دیکەن لەسەر دوو ڕوودانên لێکدانە ئۆتۆمبیلان و 14 کەس کوشتن و بە دەهان کەسین دیژی بریندارکردنا. ژاپۆن زانکۆیەکە پزیشکی لە تۆکیۆ داخوازە لێبورینێ دیکە ku bi awayek sistematîk encamên taqîkirinên xwendkaran diguhertin ji bo ku xanim nebin pizîşk. Almanya cizaya 2 salên zîndanê li ser xanimekê û hevalê wê hatin danîn bi tawana hindê ku rêdaya destdirêjiya seksî li ser kurê wê û firotina wî li ser internetê bo mebestên seksî. Amerîka di Twitterekê de Serok Donald Trump dibêje her kesek bazirganiyê bi Îranê re bike, Amerîka bazirganiyê pê renake.